abdina gak dito taoning ko umur abdina keng abdina gak dito pernah ngatau bintang sebintang gak dito yatlu'u ba'da samanina alfasana marrotan gak dito keluar ben saben 70.000 tahun bintang gak dito keluar ben saben 70.000 tahun pas abdina gak japok 70.000 kali tikal jak bito ruwet dan Jokowi ruwet jak bito mumet anjan TikTok angel lagi angel beliau ada guru kaulen iki rabu Nabi Khidir caan Nabi Khidir mun andi perokong kerekongan ruk keberdoon makan lar dikatakdir amun lepa kelar coba bakal yoba korma cadika napa bibib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafuqu hamdal hamidin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Maba'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Abba ba'du hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamaipun ajunan Simulja Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Son Haji Ali Ridha, ajunan Simulja Kiai Haji Jamaluddin Syam, ajunan Simulja Kiai Haji Ahmad Syafi'i wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semolja Bapak Kepala Desa beserta sahaja aparatur EPON, yang terhormat Bapak Muhammad Hussein minangka tuan rumah sekeleresan malam hari mangken mabada dzikra maulidir rasul sekaligus haul dari almarhumain Bapak Abdul Mahad sareng Mahripah kalaban barokana dzikra maulidir rasul, keduanya esapora atusana epa salamat tada di seksa kubur topotona daripada tiaring mulja kaula ajunan malar muka noro amulja. Para rabu si abdina amulja akin emot ka urusan omor karena bapateh dan gula pas emot bada cerita lucu abek lucu je ponten gula kengkak dinto luar biasa teti pembelajaran ning peringatan maulid. Habib Hali Hasan Baharun kainto nyerat kitab sekak dima kitab kak dinto para rabu montut dari kalam-kalam hikmana Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kitab penyamana Al-Fawaidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Minabi cetakan mangken minabi tak kalepak minabi tak kalepak halaman 554 mun cetakan mangken kurang bereksa sedimin kak dinto inukil dari kitab Al-Mawaidul Aliyah setong bekto Gusti Kanjeng Nabi kak dinto muitamuyan sareng malaikat Jibril jet kancana wani iki dadi malaikat Jibril gitu baca kancana Nabi Muhammad
geng bocor Nabi Muhammad ni kadek sombong asa kalih dadi make ela salai orang tak toman ngangguyan malaikat Jibril ja'anu mun pah ngangguy malaikat Jibril wassalam jan eki abon singkat cerita para rabu Nabi Muhammad kak ditopas mator dak ke malaikat Jibril kam umruka ya Jibril sana apa umur sambian malaikat Jibril tanya ki umur kan bek loco kan monjak saking rempang orayan ditanya ki umur patot andi KTP malaikat Jibril ditanya ki umur beliau pas ajabu ma adri kam umri abdina tak oneng buntan sana apa umur abdina illa anni ra'aitu najman yatlu'u ba'da sab'ina alfa sanatin marrotan abdina gak dito tak oning ko umur abdina keng abdina gak dito pernah nggak tahu bintang sebintang gak dito yatlu'u ba'da samanina alfasana marrotan gak dito keluar ben saben 70.000 tahun bintang gak dito keluar ben saben 70.000 tahun pas abdina gak jepok 70.000 kali tikal jak bito ruwet dan Jokowi ruwet jak bito mumet anjan TikTok angel lagi angel dadi bintang gak dinto keluar ben saben 70.000 tahun malaikat Jibril ampun kejepok 70.000 kali 70.000 kali 70.000 bi gule ibitong minta tolong ke Google ternyata apa betul 70.000 kali 70.000 4 miliar 900 jadi umur malaikat Jibril sebab todek kandaan sareng Nabi Muhammad ampun umur 4 miliar 900 ampun neng 4 miliar 900 pon pas medabu Rasulullah gitu atadri man dalikan najm atadri man dalikan najm ajunan oning pasera orang gak bisa kenapa bintang gak bisa oning ajunan pasera punten pasera gak dinda ana kaulani ana dalikan najm kulenika bintang saya keluar 70 tahun 70.000 tahun saya sambian gajah pok 70.000 kali kigule gini jadi gak bisa nora ajunan oke jadi gak ada benton gula abang oke makanya para Arabu makanya haul ital pe agi ke molot nika sepak nika mon orang ngerti ka agama ngerti ka ilmu kak itu cara beri judul sepak dan kadang bedelik terbalik peringatan haul sekaligus maulid Nabi jadi molotan ital pe agi ke haul nika lopot si bener gak tiba apa haul tal pe agi kamu molot apa molana ulama sepakat al khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kebagusan gak ditosodojo nah asomber sejauh mana kedekatan dengan Rasulullah dadi bila italpi aki ke Rasulullah gak ditawara rabu kebagusan jenis selen mak bisa dan ini kasih bahasa gula makin tereh baharin pas maca sholawat bah tahlil doa deer mulai gula mulai kada cak ada yang gula jala janjian ni kasih nguncang gula nikah ongkuna ampun bade sing nguncang setahun setapongkor dak kaing deke beluto sumenep yang bah bani kentar ka compok minta tolong pokon kudu bisa gula-gula magrib ikan to ni embian kita orang sekali kan to yang alhamdulillah makan gula minta kada tegal petang salang pengertian niki pon apa para Rabu samakin gak dito dan gula ban ajunan mak pahnal pe aki ka Gusti Kanjeng Nabi setong dan gula ada apa setong riwayat gula tak matur hadis tak kok lopot polan gak dito dari Nabi Hidir mun dari Nabi Hidir dak matnin ada matan hadis apa nih
Berarti kak dito riwayat nabong cerita hikayah bedening cerita-cerita tasawuf. Ceritanya begini. Sa'altu kathiran minal awliya. Kaula lamari atanya ke sebagian besar ring wali. Tetimun wali na Allah kak dito para rabu tamu ya jat Nabi Khidir. Mon wali murid absaab. Gingat ni kesana ku umik absaab. Mon wali na Allah Nabi Khidir. Fakultu maka kau lebah mator. Pamator dan kule setong. Hal hunaka amalun yukhrijul abada min diwani syaqawa ila diwani sa'adah. Falam yujibni ahadun. Dan kula mator dak ka orang-orang walina Allah. Bada kalakona ibadana manusia sebisa ngobana si pamanusia. Seasal manusia gak ditoban Allah icatat orang calaka asabab ibadah gak ditoban icatat tetireng ontong. Bada ternyata falam yujibni ahadun. Setong ring wali dak si bangala jawab ka kaula. Berat nih kakak pertanyaan kakak. Bani urusan lulus tak lulus nih. Urusan parseko tak parseko pan. Cak abai ke abai. Hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dan kaula matur langsung ke Gusti Kanjeng Nabi, faqal maka Nabi Muhammad pas ajawab. Nabi Muhammad ajawab. Tegas pas adabu. Naam, engki beda Nabi Khidir. Beda. Kenapa kak dito? Yukhrijul abda min diwani syaqawah ila diwani sa'adah idza kana yukthiru salata wassalam alayya. Manusia gak dito bakal yoba nasib si asal celaka pas ipedeti orang ontong bila orang kapanika lebur mabanyak maca solawat ben salam ka kaula. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam mangken ni maca agia solawat malam mangken keng emulutna Pak Mahat Bu Mahripa etalpi aki ke Gusti Kanjeng Nabi makele etekta ben Allah etoles ben Allah padika tetireng palang insyaallah malam mangken yoba bakal tetireng untuk. Kemudian pertanyaannya ada lagi yang menggelitik kepada kita. Bisa ayo bagi musleh. Tak usah ruwet ngangkui logika anak-anak TK boy. Kula andi pentol. Dengan burle-burle anak-anak TK kan pentol buk. Kula andi pentol. Pentol ni kan digula. Ibu laki pak gula. Tak ada pacan gula. Dibuang bani kakak. Leres? Siapa sekira-kira? Ibu agak dapat jangan gula. Kakak nak dapat jangan gula. Bagi ke orang dapat jangan gula. Wong ini hak prerogatif saya. Seandik nasib pasera Allah. Senyatat nasib pasera Allah. Seandik takdir pasera Allah. Mun sengoba Allah siapa kira? Ayatnya jelas. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah kongang ngosot keputusan Allah saya kesokani Allah ben kongang ala jutaki datepaki keputusan Allah saya kesokani Allah karena satu-satunya yang punya umul kitab hanyalah Allah. Kula jereda bab mate Sahibir Ratib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah itamui setong orang mator sapa nih kan tapi pemator beb napa abdine jabawa penyakit beb stadium 2 Ambon nika galakona raja man monggo tak tahu tuh apa stadium 3 apa stadium 4 abdine jabawa penyakit beb stadium 2 Ambon jaipon dokter beb abdine bakal mati ya korang sebulan keng abdine mon mati korang sebulan tak ada apa ke jompok minabi peleman abdine ke itu berdiri di luar na Yaman beb keng mon mole abdine sada apa ke jompok kutu sebulan setengah jadi saking mangken jabok corona lah yang semo makan jet ada penyakit lain angin corona akhirnya sepanika kesokan sambian apa itu nyone cak bacaan bib cak bacaan saya bisa nunda umur bajan mati sebulan ponah mi pak pemunduran sekoni
Ijak walina Allah, sekali lagi walina Allah. Pas ada bu badah. Kenapa beb? Kula andi guru Asmanah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib Al-Attas. Nika gula nyonggok ning kitab Al-Qirtos. Iki Al-Qirtosnya mana? Kayak dito sarana Ratib Al-Attas. Kak dito para Rabu. Beliau ada bu guru kaulen niki Rabu Nabi Hidir. Caan Nabi Hidir mun andi perokong kerekongan ruk keberdoon makan lar ni katakdir amun lepas kelar coba bakal yoba korma cadika. Napa bebe? Kasawa ya latifam bi khalqihi ya alimam bi khalqihi ya khabiram bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Kini kebaca ya jak la takok mate baca pada menereng pengorayan ngiding kabar penyakit di barin pasurongan la telur kol 2 malam. Wah, 2 kol. Oh ya Allah, jak kol 2 malam. Kol 2 malam ngela telur. Aja ngirem le tak pangit itu. Ana ora takok kiamat. Mak bede kiamat takok ka telur. Duh tahun ni. Kocak gendeng lah tahu wah. Tak kocak gendeng dulu tak tahu. Saran benar kena teka. Wuduh jok lemah magi laki ni jokoi. Mayu sengelak telur. Selaki le jar macai tang di kita luang dua ni. Ah macah. Ya latifam bi khalqihi ya alimam bi khalqihi ya khabiram bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Oleh sebulan deadline dokter kayak itu ternyata tak berlaku. Jon beres ternyata. Ya Jon, kok Jon macam ni, dok letak aku. Polami laku, polami 2 malam. Sampai debak ke Jombon. Sampai tebangki ben rajina, sampai Abu Dhabi ben rajina. Sampai tebangki ben tapotrana. Awasiat ke tapotrana. Allah. Dibudin lemari tetemu wasiat lemari. Fasami'ah hatifan. Pangiding pada suara jek ranyengah. Ternyata ni ke suaran Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada bu, ambu jak baca menolok, ledepak ke bektoneh. Ternyata apa tak baca? Ya pah mate ke lakun. Lene kamon paste tinggi. Tak bisa maju, tak bisa nyor. Ampun. Jadi mbian mon takok jangan ngela telur baca gi buru gini. Ya latifam bi khalqihi ya alimam bi khalqihi ya khabiram bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alimu ya khabir. Ampun mari won. Jadi ini kemaksudnya apa napa haul maital pi aki kamulot dan sopa aja saya hole mangken gitu Abdul Mahad bin Buhrifa kak di para Rabu seasal andi catat dan tak sae benar muke kosot coba Allah itu tireng saya. Pon mungkin saya usah pikir beni bak mahal saya udiri saya neku umik saya nepu terbang pun si beban pada remaku laku gula susah haram na susah gula kenggulan di keyakinan setonggun tarewan husnudzon niro kenapa Kusbah Nur Salim husnudzon wan dari rumah insyaallah bola mun lebur maca solawat ring bangorayan bagi masuk swarga nebek nyaman anapa andi ring delum ya pola ya pola andi ring delum cok langjang golang sampean ge musleh obo bodo dalil ka gula tak tormator ban sombonten lasta ibakto nabi perang Uhud kanjeng nabi gak dinto dainya berdarah-darah babaca gak dinto sampai bela sahabat gak dito para Rabu sampai watu-watan ngereng Nabi pakeluar duan semanti Nabi orang-orang selanya lah keajunan malai pabisep malaikat toron apa kata Nabi likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah ben Nabi andi fasilitas doa si mustajab keng duan gaul tikal tak pentak mangken i akhiraki sampai ke akhirat keng tronolong na umat gula ning hari kiamat di ring dalam kak ring bangorayan naman pokok Allah
pasat bakona jemur bakona mari jemur pas bedain dari teker sabak kak pabangkat entar ke gudang telengkongan pelumpungan ternyata bahdur nyelodur padahal kualitas bakona coba ini koni ini jorni ternyata orang andi tokang tembeng ring dendem jadi pakai coba nyelodur abari ternyata iku bijura kena tanya aki coba mak masuk banyak bentang tangkan cereko di ring dendem kah jadi gua laku ring pengoraian ni kabah dur nyolodur gua laku dah mari aku masuk surga malaikat gua sampai senyoro Nabi Muhammad ya tamun jadi gua ya pola bener ini apa bener kok pesambian ring baba saya baba ni kaban sana tu mek ni bah ngocak lu tak langkong dia muslim tak pantas bin Nabi abdina raja dosa pakelar gak raja dosa kak syafaati li ahli al-kabair min ummati tang syafaat guru apa de ning Allah tang syafaat re sedia ki kang kui tang mat umat ri sedia raja dosa yang beun ko ya guru arju syafaata min Muhammad au kuntu artaqibul muharram bener kan kaula abdi nangan Nabi rep ngarep syafaat lau kuntu artaqibul muharram tikal abdi make banyak raja dosa cari ngadunan sajanci si raja dosa ki yang keng senga bede sengan ni kak gula ban sambian ko tua nyambih KTP bila manggaka tak kok laku itanya ki KTP nah identitas patah andi afker kak tak bisa je afker napa KTP nah setong gurral muhajjalin wuduun bahasa apa kak apa jang bahasa apa sebab kanjeng Nabi kento ekocak qaid ni kabah mangken ni bahasa Inggris aki guide qaidul ghurril muhajjalin pembimbing orang yang punya sinar gara-gara wudu mangkan gula ban sambian palebur awudu pecekak wudu mun parlo padawam wudu mun parlo mun asare na awudu mimpen na maletati ru'ya salihah karena mun orang gak dinto amimpeh ternyata tak di wudu fakanat ru'yahu adghatha ahlamin la tusaddaq mimpen hanya bunga tidur tidak paham tidak bisa dipahami keng tabe binian magi andi wudu jawat magawat umpama bah teedungan di wudu bah ngucak kesalake saporan jak ting setingan andi wudu ampon jak wat bagawat ampon mak detikun wudu apa sabaibun apa sesunnah sambian usah amit kesalake perpana sahur guru amit gula laku ika puton apa ten senikah mun ika putoh gula tak apa asa mun tak ika putoh gula terosah dibudin selake bah ngocak lah jak apa sai keputoh ternyata san lah tak apa sa ongku sampai parak-parak maghrib bah de apa agak jak apa soan sebini tapi tak bagi apa sa tapi ada apa lah jak mau jande ye yu lah tak lebur ampon kini keng bakona tak baju ampon baru jadi sekak dito awudu malam mon orang awudu kak dito para bapak kak dito bakalar saya sabu musibah elebati ban musibah ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak he Musa mbak anjiri mon berpan di wudu maaf mbak anjiri perpane jabok musibah ban perpane jabok musibah ban tak di wudu fala talumanna illa nafsak ceknya lagi siapa Musa keng jiri salah ban tetipun orang cekak wudun insyaallah apa selamat dari musibah amin amin nikas paling santang masker nih kan wudu nih kan gagaan ban masker jadi boleh rokok jadi takut make corona masuk agak baru posang papah kokos kapir ada ya Allah terselamat dengan kapir terselamat keng mari awudu sampai aja kalau pae pelebur maca solawat ni kesana apa mak minabi edebu naki aksiru pabunyak beda kitab nyaman matoliul masarot saran adalah ilul khairat di dalam kitab kan itu edebu aki paling sekonin benyak beni paling bunyan tak temu je paling sekonin benyak sehari semalam 300
kong langko ngak malam hari makin malam Jumat 300 paling sekonin banyak ya mun pas sebek-sebuk gagaan boleh kak mun duibu gagaan boleh pah menolot ambu-ambu maca solawat gagaan boleh peda bu sareng Rasulullah ke Sayyidina Umar kor sapanika cukongku ajunan sosana ajunan bekal elang benar pas saya keputu ajunan bekal kata hajat ben setejetusan ajunan isa korban Allah iya keng malaran semajak solawat menolong malaran ini aneh kan sibuk dari sinetron suara hati istri sir lepas tamburuan cepok sinetron alah ampun jadi kain toh para Rabu kenapa manfaatnya jadi deki minabi ampuna marhaban kaula ajunan tamenaki niat dari paling datang hajat selamat beres insyaallah teka hajat insyaallah teka hajat karena saya etal PN basera tak kung lagkung eki kak dito sirru hayatil wujud wasababil a'dham likulli mawjud rahasia seluruh kehidupan yang ada di dunia dan menjadi sebab yang terutama dari setiap apa yang ada adalah Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Malar muka bada manfaat barokana kaptinah nyoona sapora tak bisa berpanjang-panjang karena langsung ke bulutoh karena perjalanan 1 jam de bagasa kol belum mon korang uncang boleh pasepak gulaku eki sakak dito wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.